June 3 kita ara, no? And syempre, junto kumigo mga kasisid, no? Kasama natin, walang iba kung hindi pinakagwapo, no? And graduating student of ZSC MST, DMEC TL, no? DMEC course, si Mr. Estrada John Vincent. ¿Qué tal? Okay lang man, Papa John. Okay lang man to, no? Si, okay lang. Okay lang, no? So, ¿cuánto año ito? 22, Papa Jones. 22 ya gali ito, no? So, ko sa barangay. Yo takira Papa Jones na di Sibugay yun na Lower Tungawan sa Buanga Sibugay. Kabar. Tan boarding house lang yung akin na circle na general. Tan boarding house to. Si. So, sina, no? Single pa ba to? O ko sa to? Chene to, kwan? Nobya or kwan pa? Noy pa? Noy pa, Papa Jones. Uy, grabe. Pamparon. Veras. Chene nuay? Nuay? Searching pa lang. Searching. Pero ya pasay ito nobya. Si Chene. Sina, no? Ya pasay gali ito nobya, no? So, ara searching. Si. Okay. DMEC. Ko sa si DMEC? Marine Electronics and Communication Technology. Sina. Okay. And cosa tu ya aprende adentro de 3 años? Since first year yo, Papa Jones, manada ka naman ko sa insinya kay hindi pa ba lockdown ba? Face to face pa kami. First insinya ka naman si Sir Espina, pakilaya sa Solja. Sina. Cosa si Solja? Solja kita ko na mga resistor, transistor. Sina. Si. Ikados, pakilaya usa ko na multitester, then man-wiring. Uy. Sina, no? Kabar? Pati yamanda ka naman man-assemble del otro power supply converter. Sina gali, no? So, na dentro de 3 anyo, no? So, hindi tamin gani basta-basta, di ba? Nasisita gayot, no? On the specialized DMEC course. Pwede man nila tamin na barko, Papa Jones, on the na radio communication. Pwede tamin nila yan, no? Si. So, siyempre na barko, chinigat si mga electronics, no? Chinigat si mga kwantamin ali. Nisisita gat tamin. Sabi to kunel kunel tester, di ba? Man testing kunel, man troubleshoot kunel mga, di ba, importante sa chine mga wiring, di ba? Mga kusa siya pa san sina. And after graduation on the FIT-L DMEC na trabaho. Akalaga ni Papa Jones, uno na barko, pati pwede tamin na radio communication. About naman si Sir, saka daw kami exam. Para pwede kami kila DJ tamin, Papa Jones, igual kuntigo. Sina. Pwede. No problema. Oo. Okay. So, bueno, pwede man. Todo man kita ko sa kita kere. Depende lang man si kanaton si onde kita gusta. Alangan naman, trabaho ka bar, hindi galito ta gusta dito yung trabaho, di ba? Ansi naman si onde man el kondituyo. Pero ito gayot, after to gradua, ko sa gato kere? Offer kumigo di miyo anti Papa Jones na trabaho yun na Europe, sige daw kunele. Ay, bueno. Europe. Iyal. European. Bueno sina, no? So, okay. 5 years from now, only to Tamira de Oste, future. 5 years from now. Siguro siguro si Chene swerte, Papa Jones. Baka pwede akalain tablang untigo kay tan offer kumigo anda na Europe. Kiri gato alya. Si. Amo sa el dituyo. Si Chene gato sina dituyo gat corazon na mind dituyo pone to sina corazon. No ay imposible. Si baka Chenita swerte alya. No si abla el baka Chene swerte. El swerte taki kanaton. Pero si kiri gat kita pursigi gat se. Pero si man alanganin kita pone lang kita nakabesa kabara silang salina buli. Tira lang utot. No ay mas.
Pero si entra na kabesa, tali lang na kabesa si na korason di aton. Todo si di aton mga future, kosa kita kere, pangarap natin, matutupad yan. Beras eh. Igual contigo, mira to 3 years, di ba? 3 anyo to na kuan, ya pwede gani gato, di ba? Graduating ya to. Si. Di ba? So kung sa to pwede abla kun ang mga estudyante, kaya pwede to ase 3 anyo graduating ya to ara. Kung sa to pwede abla, dali to kanila man encourage to kimodo sa aginda to, ya pwede to ase. Kay yo Papa Jones, pena yung liga, pena yung man OJT, men manada pa ba trial sa pasan na damon bida ba? Kay uno kay Lamuri di mi tata del October 2020. Okay. Pero maskin tormento, golan syempre Papa Jones. Golan syempre para pwede lang kita gradwa. Pwede kita sikabot atong eskwela. Tan-advise lang yung kanila, tan-advise lang yung mga O3 estudyante na maging ko sa tormento, go lang talaga, go lang gayot. Estudyagat mo na mente, Si. no? So, sabi yaman to, no? So, kimodo ya tormenta to, no ba to tormenta? Challenge contigo ya pasa del COVID. Papa John, so tormento, ben grande challenge ka namo niya dali kay akilya ya muri di mi tata kay elemang ka kanamo ta support kay elemang ka tatraba na Manila aksidente lialya. Sina. Si kabar benleos pa leon de amuri. Sabi man tol tiempo tormento kita man travel Sa bagay, no? si kabar na ya muri man di mi tata na tormento ya kami kay neme ka namo kenta support na ya ide lang tayo na di binana na yan. Kaya hardinero, Papa Jones, para pwede ida ng diminana, para pwede tayo mga gasto-gasto na eskwela, mga load. Okay. So, ang sina, no? So, hala, no? Na next interview di miyo contigo, kereyo, birato aki, kapitan niya to, di barko. Amo yung si Kere, si Kosa ba to na next? Amo si, hala na next interview di miyo, tamaniha to cruise ship. Di ba? No, kita posible. Si Kirigat kita, di ba? Ito yung kapitan del un cruise ship, yung grande barko. Papa Jom, si ganiste. Di ba? Di ba? Sina lang man si. So, good luck contigo and congratulations, no? Si. Kuan niya to, graduating niya to. Okay. Amo sa mga kasisid una estudyante de DMEC, no? Si Juan, si Mr. Estrada John Vincent,